Mu gihe amahanga akomeje gusaba impande zombi ziri mu ntambara kubahiriza amasezerano y'agahenge yasinyiwe i Doha, Washington ndetse no mu biganiro byabereye mu Busuwisi ndetse na Angola, imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za FARDC n'ihuriro AFC 23 mu misozi miremire ya Fizi na Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano ikomeje gusiga abaturage mu bibazo bikomeye by'ubutabazi, aho imiryango myinshi ikomeje guhunga ingo zayo. Ese ni iki kiri gutuma amasezerano y'amahoro adashyirwa mu bikorwa, kandi se abaturage bo mu utu duce barimo guhura n'ibihe bingana bite? Ni muri iyo mpamvu rero sosiyete sivile yo mu karere ka Fizi isohoye itangazo rirerire isaba impande zombi zihanganye gutanga agahenge ndetse ivuga ko ihangayikishijwe n'isubukurwa ry'imirwano yabaye hagati ya tariki ya 2 n'iya 3 Kamena 2026 mu bice byo mu misozi miremire ya Fizi ndetse no mu bice bimwe byo mu ntara ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ndibenga Oziana in the Quick Times News, mwayikaze kugira ngo nkubwire ibikubiye muri iri tangazo. Nkuko iyi sosiyete civile bitangaza, iyo mirwano yahuje ihuriro ry'ingabo za FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo ku ruhande rumwe ndetse n'ihuriro rya AFC M23 ndetse na Twirwaneho ku rundi ruhande. Mirwano yibasiye cyane uduce twa Minembwe, Karingi, Madegu, Mikenye na Karenge, aho abaturage bavuga ko bumvise urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje mu gihe cy'iminsi 3 gikurikira. Ibi bibaye mu gihe hari hashize amezi menshi impande zitandukanye zishyize umukono ku masezerano y'agahenge yagamije guhagarika imirwano no gushaka igisubizo cya politike ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe by'iri tangazo. Ni itangazo ngiye kubanza kugusemura mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse tukaraza kurebera hamwe ingaruka zayo ku baturage ndetse n'icyo ishobora gusobanura ku urugendo rw'amahoro rukomeje kugeragezwa muri aka karere. Ni itangazo bahaye umutwe ugira uti itangazo ryo kwamagana no gusaba ubutabazi. Sosiyete civile yo mu karere ka Fizi iramagana yivuye inyuma isubukura ry'imirwano yabereye mu misozi miremire ya Fizi mu bice bimwe bya Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo hagati y'ihuriro rya leta n'umutwe wa AFC M23 ndetse na Twirwaneho kuva tariki ya 2 kugeza tariki ya 3 Kamena 2026, cyane cyane mu duce twa Minembwe, Karingi, Madegu, Mikenye ndetse na Kakenge. Kwamagana isubukurwa ry'imirwano, sosiyete civile iravuga ko isubukurwa ry'imirwano ribaye mu gihe impande zihanganye zarashyizeho umukono ku nyandiko n'amasezerano atandukanye, arimo amatangazo ahuriweho yo guhagarika imirwano mu rwego rw'ibiganiro bya Doha, amasezerano n'ibiganiro byabereye i Washington ndetse n'ibikorwa bya diplomasi byakozwe n'Ubusuwisi ndetse na Angola. Sosiyete civile ivuga ko iyi mirwano mishya yateje ihungabana rikomeye cyane ikibazo gikomeye cy'ubutabazi, ubukene n'imibereho mibi ku baturage bo muri aka karere. Iyi mirwano kandi ibaye mu gihe amashuri yegereje gusoza umwaka w'amashuri, aho abanyeshuri bitegura ibizamini bya ENAFEP ndetse na TENASOSPE. Sosiyete civile iragaragaza impungenge ku mutekano muke ushobora kubangamira imyiteguro n'imigendekere y'ibizamini bifite akamaro gakomeye ku hazaza habana ndetse n'igihugu muri rusange. Sosiyete civile ifite impungenge ku uburenganzira bwa muntu. Sosiyete civile ivuga ko isubukurwa ry'imirwano rishobora gushyirwa mu bikorwa ifatwa nk'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasira inyoko muntu. Irasaba impande zombi ziri mu makimbirane kubahiriza uburenganzira bwa muntu, amategeko mpuzamahanga arengera abasivile mu gihe cy'intambara. Sosiyete civile atangaza ko muri Fizi ndetse no mu mijyi ya Baraka hakomeje kugaragara ubwicanyi, ubwambuzi, ubusahuzi bw'imitungo y'abaturage, ubujura bw'amatelefoni y'amafaranga n'ibindi bintu by'agaciro, winjira mu ngo z'abaturage no kuzisahura. Ibikorwa bikomeje gukorwa bigamije bitwaje intwaro bitaramenyekana mu gihe ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bugaragara nk'ubudafite ubushobozi bwo kubihagarika.
ibyo sosiyete sivile isaba ku muryango mpuzamahanga gushyigikira ibiganiro by'amahoro biri gukorwa muri Amerika Doha ndetse no mu gihugu cy'Ubusuwisi, gushyira mu bikorwa uburyo bwo kugenzura no gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge hifashishijwe MONUSCO, gukorera ibishoboka byose kugira ngo imirwano ihagarare. Kuri guverinoma ya Kongo kugaruraho ububasha bwa leta muri utu duce, guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, kongera umutekano no kurinda abaturage. Ku mpande zihanganye kubahiriza amasezerano yose yasinywe, gushaka igisubizo kirambye cy'aya makimbirane, gushyira imbere amahoro n'umutekano w'abaturage. Ku bijyanye n'intwaro, kubera hari intwaro n'amasasu biri mu maboko y'abantu batandukanye, sosiyete sivile irasaba guverinoma ya Kongo kwihutisha gahunda zo kwambura imitwe yitwaje intwaro izi ntwaro, gucunga no kugenzura imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako karere. Ibi byakorewe Ifizi tariki ya 3 Kamena 2026 ku biro bya sosiyete sivile ya Fizi. Maître Jacques Almasi, perezida wa sosiyete sivile, niyo washyize umukono kuri iri tangazo nk'uko namwe muri kuribona kuri ekara yanyu. Rero ibi sosiyete sivile bitangaje nyuma yuko hakomeje imirwano ihanganishije impande zose, yaba ku ruhande rwa AFC M23 ndetse nabo bahanganye n'ihuriro ry'ingabo za leta. Hakaba hari kandi Wazalendo FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi zikorana na FARDC. Ibi rero mu gusoza uruzinduko, mu gusoza rero bijyanye n'ibyo iyi sosiyete sivile yatangaje, sosiyete sivile ikomeje kugaragaza impungenge ku hazaza hayo, ndetse ikomeje no kugaragaza impungenge ku hazaza h'abaturage batari guhabwa ubutabera cyangwa se batari no gufashwa n'impande zombi zihanganye, yaba ku ruhande rwa leta, ubwo ndavuga leta ya hariya Kinshasa. Mu gusoza isubukurwa ry'imirwano muri Fizi, namwe ngarikomeje kongera impungenge kwa hazaza h'amahoro burasirazuba bwa Kongo, mu gihe ibiganiro bya diplomasi bikomeje kubera mu bihugu bitandukanye birimo Qatar, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Angola ndetse n'Ubusuwisi. Abaturage bo mu duce twibasiwe n'intambara bo bakomeje kwishyura igiciro kinini cy'iyi mirwano. Sosiyete rero sivile irasaba impande zose ziri mu makimbirane kohereza amasezerano y'agahenge no gushyira imbere ubuzima bw'abaturage bakomeje guhunga, kubura ibibatunga ndetse no kubaho mu bwoba bukomeje. Ese imirwano mishya izagira ingaruka ku biganiro by'amahoro biri gukorwa? Ese impande zose zizubahiriza ibyo zemeye mu masezerano yabanje? Ibyo ni bimwe mu bibazo amahanga n'abaturage komeje kwibaza, gusa ni ibibazo tuzasubizwa n'igihe. Turakomeza no kureba hamwe none byo sosiyete sivile yatangaje nimba hari icyo biza gutanga. Ndi Bengaziana, iyi ni The Quick Times News. Turagushimira kuba ukomeje kubana natwe, komeza gukurikira The Quick Times News kugira ngo ukomeze kubona amakuru agezweho n'isesengura ryimbitse ku bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bane namwe. Gahunda za The Quick Times News komeze kunogere, komeze kuryoherwa n'ibiganiro n'amakuru dukomeza kugenda tukugezaho, kandi mukomeze muhahe muronke Nyagasani ahira imirimo y'amaboko yanyu.